Leigishibing itum aka ina aka lishing roksa. Kacha leigishihi varewi ina karana. Leishi kata miji varewi nauna. Karijon gabig sang mati du zashini. Remake up the archery kamtaya bobing. Shinauli yom gasa civilians likachipat kala now make a cop case li. United National Liberations Fund Bombay we me matili police na tukui hera. Infal we all naka business association ning hangada milal na maitay mayek bromot kasali nganing di thaira. Lekyangator, achon the Tangkhul Express ripaw Wungrampahi Ngalung in a bami delay, bawing may sign nganang roomsa. Shinauli yom gasa civilians likachipat kala now make a cop case li. United National Liberations Fund Bombay UNLFP we me matili police na tukui UNLFP katros bing dhonojam gobensing zingum tumrada mati naurem ningthoremba zingum makada phanga arambam dom meide zingum tumada phanga kala lashram doshni kumar zingum makada tishat atumna and in about atishoda atum jingmeirong bamli ngatum gasana police na atum we na pistol ammunition mobile phones phanga gala cash ngathan gasa khimi ayro da hanga investigation samamanda to quick high matiji judicial custody legislat thang leisara jihera itum natay by UNLFP hi central in state shalam janing zek zatta khalei ajakum ngapei kachang peace pack shoi saka high group na FIR thasan kawai lamfel police station li chanpau mikasang atishoda Otchochi ajahon dar magada truk ngaya bung chiko shikali kuman lambak li khalei ocean launch lake shokna. Police ni complain thagsang victim Tangkhul nauna. Ocean launch chili part-time sada waitress kasana ji. Awi ot kasa atam ni mi pangarapam naga shai manggahai witili atum pangawi ngachaili kanina shina bavu chili chipat kapok na ji. Waitress wipang kun ningai mavakapei forsa pasali mangila satse papa kala atumi shaihun kahai kishak zajila tandi ina mitsaya ji kala ana mathada shepa masa thuada mi bingjina awitung ni manager le complain thasanga ji mi bingji wi asak avat china ngalavu chili dramatize sada chiheham corner le wachip the manager le shok kahai ji kahangina ali shim mikhavai hanga awi ot khipung da shim mikhavai katali mi bingji shongfu ngalem ni staircase li ngarai sa hawa ngachi hauda launch chili hanka laka ali raho khui khawai sot naw li kol sada awing sot naw Dino Raj Kumar Janhor Hungyo Jihanso Somaya Shimpri Lanhenba Gala Ti Bohi Ashi Trukna Wangoroka Ka mi bingjina ngarai safuda ngsot na bingje shina bavuna hokwi kawai hangda karana gachi eina chili xiaomi kahai naji staircase chili bangala naumei kung eina xiaomi kala round kanishida kapshokta ngsot naw aka naumei na zina kaya jia Chuena mi bingjina ngsot na bingjili naumei chizida shonkarli shok shauluya Chilila naume round kanisha da kapshok luya da hanga. Shongfuji kamaka now or short chili ki kamakung sun so chihan hungyo ho akalila mi bing jina zakshilak in Xiaomi hawa. Ali Little Clinic Hospital nakaramli wanga ha hawa. Maitay irol iek loinasilol apun balup na all naga business association anbaling hangada maitay mayek promote sa kawai loop na ning horsang chao khai ji ning titra jera Infal tukan signboard li maitay mayek sang kawai pressure kamili all naga business association infal makamaya nga wauda chief minister wi yang sang kami nga kawai association jana kahang signboard li maitay mayek wuivang mashijin tu kalada infal li tukan gasho naka naubing li maitay irol iek loinasilol alpun balup milal na ngahan kara lehawa
Chimang maning la atumi signboard li maite mayek makasang wuivang tukan ka shopping jili milal executive members ping office li saman gasala lehawoji. Association jina kahang state sarkar nil central sarkar nil la civil society organization nala atui ara la mayek compulsory sakang sak malay mana. Chithada sada milal wi otsak chi mangi mana constitutional masamana kala chi ngalewi ayin ni matung khamakan mental harassment nga sahaw the association jina hanga. Dukan show the clay nakana pingdi tarka magsa pressure kala shake khut mikhavai anba infal na concerned parties saikorali khangakaw saya kha chili milal na hangada anbawi khangawau china atumi ningrin kacha maite mayek ngayaw khawai ka sa chili kahap maleng sak maraji hair maite mayek promote sada banners kala advertising signboard li mayek chi shijin khawai group china marlak ina kuthong da khalena ngashan mashiman khawai ka sana da signboard li maite mayek makhaning psychology maite mayek ina shijin khawai hang da khalena ji ajahon darik magarashini ta milal members ping na kuman namba kui tukan ngatatay dali check sawalaga maitay mayak shijin khawai hang gahaina kha atum na kahangji tukan kai kana mushur sa thu da milal na tukan akhawa ping ni kharajan saya da hanga atum na kahang makshur ping we chanbaw or report mikhavai milal na contact number la mi haira da hang sanga ngahan ka kahi IT bawi in sambanga. Manipur zang the state chikowi governor ngachemi haira President Trupoti Murmu na governor Tharuk Bangsang gala Katum Rishefert Saira da Rashtrapati Bhavan Pau Mishoka BJP veteran Om Mathurli Sikkim wi governor Kathar Sadak Bangsang haira Manipur governor Anusia Wikili Lakshman Prasad Acharya na Shinaira Ali Sikkim wi na Assam ni Khirada Manipur wi additional charge migahaina Prime Minister Narendra Modi na Gujarat CM kasa atam ni nganai da lay kasa former IAS officer K Kailash Nathan Lee Buducherry wi Lieutenant Governor Sadak Bangsang haira Rashtrapati Bhavan Pau Atishuda incumbent Assam Governor Kulub Chand Gadariana Punjab wi Governor Vasahaura Gadariana Union Territory of Chandigarh wi Administrator Ngapamla Khira Telangana wi additional judge Kwekasa Jharkhand Governor CP Radhakrishnan Maharashtra wi incumbent Ramesh Bayasli Vashinnaura Former Union Minister for Labor and Employment Santosh Kumar Gangwar na Jharkhand wi Governor Sara Tripura wi former Deputy Chief Minister Jishnu Dev Verma na Delanaka Governor Sahaura Assam wi former Lok Sabha member Raman Dekali Jatishgarh wi Governor Sakawai Kapangsang haira Mysore wi former Lok Sabha member CH Vijayashankar na Meghalaya Governor Sahaura Senior BJP Katana Maharashtra wi Mi Haripho Kisanrao Bangde na Rajasthan wi Governor Sahaura Manipur Security Force Kangleba Communities Party Taibangan ba KCPT wi Mi Tukui hair Tuiga hai kanitang shikawi along the security force na Mi Hangshini da Abajishat Tukui yaji KCPT Katraji Haikrujam Somorjit Singh Alliance Ningto Zingum Tumrao da Gakching District li Tukokui da hanga Mi baji ya relitan ti ena lupang shai kakui ot kasali zang saya da hangap. Bulis na awi ena kudlai gala ot yur nga tatay da kui mi haira.
Law and order maintain sakavai kapung dambak apam ngatate dali extensive search and Gordon operations vayaji. Security wuivang checkpoint shaka haidale apam ngatate da we eina mi hangshini da abajishat to create any now pau sambanga. KCPT katra akuwi eina kwi mikhavai ot pingji police custody li leisalala. Manipur Education Department MTS exam result sangna ban mikhavai wuivang Joint Action Committee JAC na Keshampat Lemacham Leikaili protest sire 2016 to 2018 MTS Education Written Test Candidate ping na saikorali maringa pa pung shokta atumi result thakta jishat mikhavai bohaira result thakta mushok mi aka disabled candidates ping na kakti haurad hangkamatin layaira JAC Jina Kahang, School Director of Education Otpam Shamati da Trada Kutumwi, 2016 to 18 along the written test room Mikhavai Naji, 2018 we in 2024 Kum Tangkhul Raura, Chishat Mi Haura the Chief Minister na Tui Mil result shock mi Mangava to the 26,000 candidate ping, Mavakapei la leisalala. JAC Jina Kahang, Action Queen Mirror that Chief Minister na Shini Jishat Shida doing shit Mia Ka Mangakava Akalap Malay tour. Candidate Ping Genesi Emily Sampanga Jilala appointment Kami Mangava tour. Angareti Sakangai Sakaira Kacha, candidate Tangkhul Ara eligibility with age limit Kangi Jihira the Hanga. Rakara Tarik Tumrada Akatang Pamgita Khalei Manipur Assembly Session Kukupli Atumi Resulchi Mushok Mirang Saaka General Strike Kala Hunger Strike Sara Jihira JAC with disabled cell convener Bebam Govindan Singh Nakahang Zingum Jishat Kahira Resulchi Takta Mushok Miyaka Hunger Strike Sara Chilimang Nasangaka Nakakti Haura Hang Sanga Marami Takta Yangsang Mikhavai JAC authority li ngakaw Manipur li khalei sangai ethnic bar JAC with Best Civic Building Architecture Design Award sampangayra. Award 2024 Asia Architecture Design Award AATA Bangkok li kamina. Emerging Asia kachi li shura ngashan eina tot hiwi kamata ningjuk kungsun architecture li machut kami kasanaji. Project G Yek kami Huidrom Design Studio li architectural luiram li machut kami sambanga. Bangkok zip chili architect designers kala industry professionals ping luiram jili mangavalak ina kzadli kayagashi kaming sayaji. Asians ngalay ngatatay da we na kazang tinga shapanga nga chayli Manipur wi shanglak high cultural heritage kachite sangai ethnic park na matami tuyi kachi machut je samgapangna da hanga. Regional Institute of Medical Science RIMS na World Hepatitis Day 2024 mayon nair. It's time for action gichitu kuili band hepatitis marami awareness kala saran maramli kasatayra. Kazip chili Professor C.H. Dhanaraj, Head of the Department of Medicine, Professor K.H. Ranjana Devi, Head of the Department of Microbiology, Professor Broken Akoijam, Dean of Academic at RIMS, Professor N. Sanjeev, Medical Superintendent of RIMS, Professor G. Sunil Kumar Sharma, Director of RIMS Atam Vazanga. Director Professor G. Sunil Kumar Sharma Nakahang, Hepatitis B eina C sakla kahai amatin gazat cirrhosis maningaka cancer shock pailaka ka condition hi theitang meda ari arai chalak initiative naka manage sabaya phakwi baya da director jinahang gazip chile hepatitis B and C with free screening gala consultation camp samida mi shaka apamati shikana shiru kokwi sampanga during child hepatitis C mati taikuya hepatitis kagaza thakta taikukwi hi kanalaka thak me taikwi spread kasa khamkwi pai meda ngaha pai meda hang jiteya Manipur lisi RBF wi od ngarutli masot mi hire Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalana kahang Central Reserve Police Force
CRPF na Manipur will law and order maintain sali od ngurut chung sang leidalay. Manipur rot kamarat kam kawai sali CRPF no od mathalak ina sahayra da phala na hanga. Displays now being yin kwi kawai shelter home secure sa kamilila CRPF na mathalak ina od sami da phala na CRPF with 86th rising day kamayon li hanga. Kasak kahab katar shok mamanda rakra atam le experience le kahai kala disciplined sa kahai akniverse ping CABF asli kwisang rod phalana hanga CABF le 10% seat akniverse wuivang leji atumika kutom zang the India le naxalism shimit shaprad phalana machan sanga CRPF Director General Anish Dayal Singh Nagahang Special Medical Review Port SEMD 24,000 CRPF personnel wing a chili low medical category li legasa 14,000 la could lie handle such a pragachi clear sakavai sampangaji mental health conditions khalei alcohol dependence syndrome main rehabilitations wuivang snihalaya counseling centers mati shomyerad Anish Dayal Singh Nahanga DG Jinagahang 4,800 vacancies Chipuyer Kalakumbay sub-inspectors ping zing 11,000 personnel na charge Kira Jera Hitharan battalion saikorali vacancy khalei Chipuiser Hairakasanaji Aya Infali Central Reserve Police Force CRBF we Hangjisheta Katruka Rising Day Kamayon Angaran Angaye Group Sender GC Likwikaya Kazipchi Dr. Vipul Kumar IPA's Manipur Eina Nagaland Sector Inspector General Nathum CRBF Matros and Shimkorbing Kayakha Pongshoka Rising Day Kamayon Akaya Akasada Atum Natingrong Kaling Angaran Angaye Lakwikada Masi Mafu Kavankwi Kala Sustainability li CRBF Nakokutom Pongshoka Latluita Achawi Kamdaya Pauping Shinauli Yom Gasa civilians li kajipat kala Amei kakap case li United National Liberations Fund Bombay Wimi Matili Police na Tukui Haira Infal we all Naka Business Association ning hangada milal na maitay mayak bromot kasali nganing dit Haira Achawi pau hiling changay pau nga nata klain thum saikorali kamahaya kala ringapazin chong sa sereno